Monchumuligire bono Chinsa nebiro nigo bono bigendrete ko minyoka bene ngakene go kwarigania semesa yamangana maya ekrochera gire Chinsa Isato chia bono botuko korega Ndizi TV obwansu bwo mugusiri tukaliganeria Jumatatu stariki sana nemo omutinyo gatatu mwaka bwekiri bubere na 2023 na mange abereka okorekana kurose mambia yarenge ntambe ka Chinsa chigano kugena kwa nabo igoli tukulia ne ligi yari yarenge ngakingo kwarigania seri bwanya ariko gosansamuranira na gukomanya yobo ikiranu unabaliki baito babere bakuyasangire kuro chinkongo Jonsi ime na isiko yorgongo urwa Gusii nyiraboro nabo kondra gotobwati agwetira nsemeria mtandao eseme ya Facebook Ndizi TV News digital na bagenza ya YouTube na botona buna Ndizi TV News litangani kegima tetera mangana yo asenchira yoko ya chota the point and then the due process will be put in place. They will go through parliament, and once they are approved, they will be gazetted as the commissioners. Komiti yego chikoba chora na kuruwa marieta go chia sebunge balia bara chikoba ba commissioner be kombe KBC ni go be kobosi we bunge litukolia lero. Vile ninajua huyu kijana si ati akili yake sio timamu, ni mtu mwenye akili timamu na maongeo yake sio ya haraka. Niki gose babu no bwanchani obomboli goso lyo munyanyimbo ko moito musani yo moisekenere gwe itara ligo sento komanyi. Abusu hapa waine ambayo walipatikana wakishughulika na hii swala la kutengeneza pombe haramu. Amaruata nchiri chirita chiribusano niga itirwe nsemo yake lichekero wenye byobo tindi wagendrete. Hasa yomone anda mangi saranso kenko manyase nchira yobo ikiranu holito kubwatirana rego itara sumu na hwemanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta hiritira ninchenkoro kwa Vincent Onyancha. Aiko toko chaka MSA mangana majia kurwase county ya Nyamira ekero kalibono umuwaziri oteneta mangana yenibo imeye county ya Nyamira Emily Ongaga haikira na abusio we komiti yaba MCA ibona ya choro kunyara gotegerera nsemo ya yama yaba MCA kurwase nseme yo kote abuna mbaige netigoro yobo koribwa ye kote yama mochale mu bwataranti Emily Ongaga ni wote abuna ni gatumeto bisiaye asenchira etabwenrete roboti rwasenchira yobo ikiranu by impeachment of Miss Emily Ongaga. Maiga yaba MCA gwetia omuswada woko morusia omuwaziri bwenibo Emily Ongaga nigo aikabosyo bwe kamati ekolingolia okoruswa kwaye abisi. The truth, the whole truth and nothing but the truth. So yale delegations ambazo zilikuwa table in the assembly. Haikuwa kitu mingi bila tu kumsikiza ajitetee mbele ya kamati hii. Mengi mtayapata wakati tumekamilisha kuhoji kila ambaye aliyetajwa. Egatiama mocho akagire gokora ajubaligia airanerie amachibu nobo tumeki obobe bwabisi okoruse kibesa asichinjira kitalindonge nama mocho ande that I will not be able to pay the 1.2 million. I'll be paying this and this and this. Did you share with them? Why were you giving a contradicting information that you had itemized the 60 and you here now is sending 35? Kako bwate sigwa no mwakili oye mbairaneria amaboli ayo. As read in section from the invite 185.1 read together with 2. Yes. So it sits as a high court. That is why it's not a high court, but it sits as. Once you have the powers of the high court, then you're bound to conduct your business as the high court should. A motion that will affect my career, will affect my livelihood. So therefore, if I'm given an opportunity to make improvements, we learn by the day, and I'm only requesting that the committee will be human and consider
as they make their report. That's all I can say. Nonyanigo umunyakiro gwe kamati ya Duke Masira nate abambati kolika oroboti oroikeranu igoro yenganeye na koroikia bose bwe bunge ya county ya Nyamira. Igo lero na bututa twara mange because ndero twa motegereire kotegerera tuli na bandi twarangiritie asingenjo yoko rosio bo saidi boisaine ase ogocha kwera ni report rietu gochiese assembly koranga amangana twatumitwe buna makosa aligetwe buna nandi twamotegereire na arebo gose nugukagera igo litukuria lera nene no gotegerera birengereri biaye tuira nene into karto gochikorike report lituko tora irani report into bamanye so that nine mocha kurunga buna nine mu ategereire kakete na nini mu bwata majibu make lakini ese into karto raja turike report na litora batebi what should be the resolution ye committee to the house. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbiyamono muri kitokura se county ya Nyamira Job Maangi asoroboti rwa senchera ayombo ikirano gotinga na yubono abarai aane kura sorongo rwa Gusii nigo bagendrete ko gikeria anene engane rengete omo kabere osoyo kabero muwaziri asesemo yobore ndeme Dr. Fred Matiang'i asokugani wagoika abosio bwekyombekiryo gotuko basari DCI nakolika oroboti bene chinga kya yuagendrete bono mwadivakti George Morara liganyarira kuri mu bunge zairi janda ko ene kibuna tari goswana na amangana rengete muwaziri bobole ndweme Dr. Fred Matiang'i oyo kabere ase serikali ya eto muliketo Brighton Makori na roboti rwa senchera yobwikirano. Ekero liberera litindi rigendete kwenekiwa imeyense ya Kenya anene ekero abarai abaendete komocho yo kabere muwaziri bobole ndweme Dr. Fred Matiang'i buna niganyana ndewe sona ni asobokurumi ase serikali ya eta nigobono umuwakiri George Morara bwakuma anyarire kawe soke na kubori buna mangana ya omosike deputy president Ringati Gachagua na Zairi Chanda tamba tanetine kiri chikorigoteba ebitengo biri bibekire bibwate byo guchunguza byo koringoria bire atobo shahidi birase omo office of the director public prosecution bo mugamerie binabwe bwe serikali aba bayikigu Matiang'i bose bande bonse basa kolete kibeza bayikigwe ko kolengana na kuma ni gobana nyaririga kuburi mu Gusii okurigereria amangana ya okwana no bukurumi mbwabete serikali iri ya Rweto obukurumi obombo arenga onya enchera bobekire bilioni 6 njya gosakuru no muntu oyomo ebine bintu byakoretu nabange ebisa kubinde iko bikirete kiri sana bitaigo kwana muntu obo lakini aba Gusii iko tole mutu sana asogo kwana mamincha ya Matiang'i onyo okorete rigos buno mwana oito igo tokuira nanse toirane torigerere na na akorete rigos okunyomba ntokomo igereria lakini richi koryoka limo igererie toikase tokorukuna richi koryorokiri na nakurumete na asakorete richi koritigori kore egasi yaye lakini koimoka igoro totangaine na nintwe tokoragere Matiang'i ose nintu tokorwanyo mu Gusii ominto ekion kirigento kiyase nyomba ya mwanya gitinge oigo muwakiri Morara ni gobono anyaririga kumocho mokonyi bo murai bwenze Ringati Gachagua twaigure kabere gatatu omo deputy president omo sike Ringati Gachagua gagokwana na chibasa getenchire chiasa koretwe ekero litukeri makero chikura chia akibu chikobarwa chia telco nande chinde bagoteba chons bichiko betoto chi billion yange 12 egente kiamana ne keronge aseri chiko serikali ya Kenya bono gane ya Kenya kwanza eyuge Ringati Gachagua omonyene aromo deputy president so gosoka isikoga kotaka ko suguma omusike Matiang'i muna na usikanete no bokurumi ntobwati yento kende gionsto opinga muna ba Kenya inche buno muwakili buno monogeri bwa mangana ye katiba ne no muwakili na mangana ge sheria negentekemo serikali erobono ya Kenya kwanza onye kebwato boshahidi buna omusike Matiang'i gosimu minister onde bwansi oyo kageire na nakoreto obokurumi kigobo shahidi bobe kwa SMS kolengana Morara ni gamendire buna tokoira na maiga twarigere na omusike Gachagua igabwate ekiririanda gyoko akanania aya korere twekerare omobunge ne kina kiria bwate kyobokurumi ekina gya Gachagua tiatonyorega buna chibesa iki chionse bichya bwate tuna anti corruption court na EACC nchya bwate
omugendo bw'ekibese kina nakikyatogete nkamba nikichakorete nande nakikyabegete asikia account echi asset recovery ya chietega freeze boigo ni ganyarira kumoja jumbe onyali bali chache Zahiri Chanda ali akwana kabisa kuna kiliwa akukwana mna matiangi gabwanta bwatwe Zahiri Chanda ndi aba DCI Zahiri Chanda ndi aba ESCC yoko kwana igoro yobo kurumi na okubwato kwa matiangi lakini tabwanti kutumana na kuchiko kwana maminja ya matiangi atabwato boshahidi ngulipoteri getaseni Candice TV iridhariane Brighton Makori Miyamono homurikito Brighton Makori ya sorobotirwa senchira yobo ikirano umonchi muri gono gotigana nayo umugako yo mokuru nsemo ya bumeroga ebyo gotoka se woderi ya bugeka imeye bunge ya kitu jaje South omanyete no buroira senga kentambe nigobono ye robo uburoiro buni goboirere komole Maria aseboigo atabuatikende nonyene ndagere ncharangati yari yagendrete gotera boni gaboli yabantu konyara wesokia na mukomo konya goboteka na wina na baibuli baya nigo basirete kale tabwa tinjirende yonsi yokanyara kwenyora none ndagera amaryogo gati yayande umurikito Dipon Asanya ni gataro ikasenka yo mugako yo na gutwariganira roboti rokobwatia Isabariye nkuru asegeta seni kya Ndizi TV eye mwase ye mogo ikaseke nyorukia bumeroga kigotoka imeye ward ya bogeka asetwa monyora umugako yo mo aseleta Daniel Oginga ukagere kwa bane miaka 50 no monene oywe omenyete bwe kotali no mwabo asenonya nabo abwate oburwaire obubwa moireire kolemara amaguraya abanza konyegera Dungonyara kwando uchamnama wana nyamonte yoko mwato uchabasi na bok ndeyo kazingiza astega kitwari mugako tuna bari gachandegete nyumba tabwati ono kwende chugoke kumusinya yako beka nyumba iga ate ende chama konya ona kichwali to sabe serikali oseno mwenya gitari mwagachire nyumba amenye buna abantu bane bamenyete rwe mbara murachande tiye kagandu chuwara beire kasare diribetara butamu bwa temono yaje kogerere bieka akibone ribone bwacha kumuigamirira ari bone ryori agacha kobera nkaga igo tari kutenena tari kogenda yakwimukikwa anduira ni gusare Umugako yo niga baibuli baye basirete myake menge ya etire koirera koba entakana Njaba iboli bakwete kale wanyanya munende kanzinyera umuntu nkonyanga ingu ndabatiketa bana chintakana mwana yo kanyona ri abeiro umuntu omone akerende achaka kwekorera akere korera aganera kenda naroko tukaigwo mwana yo nyomire akero mwana ya nyomira okoreki bamenyete nabana ngocha baringe pakagaiga kuma tukamaka tukaigwa yayo muswati ori bange no ginga ba omuswati yo chire mutigera bieka Umugaka Daniel Oginga niga menyerete mechande menene asatabwati enyomba nancherende yo kwenyorera endagera asegotebekana onyatari eamate erangenere ekorwa obokonyi gotanga osiririe obogima genga abantu bankonyate n'abana abo ojo bareta n'umunwa uhamate anena bahamate nabo baonkonya n'abaya bari esine utatiga ndobwati kwetana intundo wane nyete barobwangana kwete kare Musamaria tayo okomokonya nabo akoirera kurara enchara mwana matukande mwana ya tande tret na bongo bayo na bongo anchara na bona nyumba kenenge jori toka na tuete dire eri uchetia maika neikong Gati ya bari barure obokonyi basabire serikali anene mono abarayi borogongoro wesokia na korua obokonyi
kuripoteria egeta seni kia Ndizi TV kurwase kenyoro kia Bumeroga imeye ward ya Bogeka egotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii Eliethandipon Asanya. Biyamuno homurikito dipona sanya sorobochi rwa senchira yobo ikirano gotigana yono mwancho murigere tumurikira ligenda tokolekana kurwa Chinsa mochindo mugaka pita bogongo onundo nigo boneso kirana gukwana igoro yamangana arengetenyo monundu nigate birabuna kalengana kurwa bakoro mba ntaberete mangana arengetenyo moyo mosaja somo sacha gose omukungwa somo kungo nigo chinga kiechibona arokane komucheke gambiro asoko etiali chikirigenda te birabuna kekoleta ebichembe anene asense ya Kenya na wego buno Gusii ni gate buna nyomo yiti yale wanchero ni garu mu bwekano ane buna nyomo yo Gusii ebonete korendo na kubolya abantu bonsi koneke buna ngobwatara bale nyomo yabo tambe na gosike nyomo yo Gusii enyome yabaga na aba enyasore yegento kyanyeretire enyasore ibono yaunchorira abana bansire kunyoma nabamura asabamura abaiseke asabaiseke ekiagara tibaro kigento ekibago kora tinda amarwa tengani tinda abukima inyasoro bono na rimbe mono kubwa tinda amarwa enyomba ekero musajo taranyoma enyomba nigekor kwesaiga ekero kwa nyomire amate ya bere nyombe yo umongina nyorira abana babere batatu ige nyombe riebwata marieta 25 nibwate keoreri nibwate siaramache nibwate musiereko nibwate sumi nibwate irungu nibwate gititi nibwate nyarwe gititi nibwate gitangura nibwate risangina nibwate munuirongo nibwate rirongo nibwate gechuria nibwate kirama nibwate amagachi nibwate keta nibwate riko itotiri na kitero na nyumba ime ero maate ero rogoro munwa mori ekegora gikimori bweri maate na rugoro sukunyuma gisona maate eroti iri gushemera icyombe go cya bweri na binyombe bwata marieta nganigo na go tigana ibu mwanchu murigo no tomboke ka Chinsa mochinde turigeria lya bakago kole kana umurai wense William Samuel Ruto ni gabere gakobeka isei amana mangana lengte supplementary budget asebono ate birubuna ne chikokonya anasonya gwikirania magendero ase Chinsa mochinde anemi yechi county cheito kokwana boygo Ruto ni gate una gwetera se kobeka isei supplementary budget yo nigera county akonyara gwikirania mange asate birunchi county nyinge ni gochi abirete kerania amagendro kubwatekana no kuborogwe budget yani gago chama iga yaba governor ne barasa yaba governor kunyara kwe murungane na gote abuno kunyoro wechibesa serikali chechi county ngoko ira magendro gotigara magagani go munyakiro wa governor boygo abakagote abuna serikali chinyinge nchira kana bakoriye meremo chibesa chiabo kubwatekana abuna serikali netera bwatoka chibesa gochia serikali chechi county asabono boygo bagandre tukubolya na konekia abuna serikali nene ngobwato kere chibese ichi goja serikali chechi county echibono chira chikokonya ogwikiraniwa kwa amagendro na ekera jubono agendre tomura Wense William Ruto ni gekera nsemo ya starehe yugo toke meye county ya Nairobi ritukulia lero asoko nyara gosio bene na gocha kyoboga chwe chinyomba cheri goririanse ekwari manyakata sumu na bwo Kenya mulrobu na affordable housing gati yemerobeli ya serikali ya Kenya kwanza egendrete kumulekera na kogendre Ruto kokona kurwa sense meni gati abuna bagendre kurwa bokorro wose county chinde anasoko ne kuna chinyomba kwa gachire cheri goririanse ryo mo Kenya onsenko nyara goikeria chinyomba Ruto boygo ni gateba na korwege kurege tinde uchi asabali bagendrete kuba chandaba swat bagendrete wikirani ubwagachi ase Chinsemo au aiga sense ya Kenya na sumurubureju o affordable housing Ruto ni gate ya maskani abega kogo cha saba swati bali wikirani umurubureju ase Chinsemo au. We have concluded the procurement of another 26,000 housing units in 25 parcels of land across the country. And in our next phase, in the next 90 days, we will be launching the construction of these low-cost and affordable housing, including social housing, in Garissa, in Marsabit, in Uasin Gishu, in Narok, in Kisumu, in Machakos,
in Kiambu, in Mombasa, and in Kajiado counties. I am also encouraging other investors to step forward because we have additional opportunities for the construction of this low-cost housing in various parts of the Republic of Kenya as we go towards ensuring that we have sufficient opportunities to create jobs and to build decent dwellings for the citizens of Kenya. Mumesikia kina mama wanasema wanasumbuliwa pale katika construction site, lazima kuwa na vyoo ya kutosha ili kina mama wawe na separate ablution facilities so that we can dignify women working in the construction site. Nago tigana yubono maega yobonjoria gotene nasegeka asama tukama Chinsa mochiri cha China Square ime yomo chone Nairobi asezudukene gotoka nseme yini gomorio yubono omuwaziri oteneta mangana yobonjoria Moses Yekuria anyara kurogo chika buneduke yonyara kiko igorwana wekeranyo obonjoria abuhaye aniga gocha maega yabonjoria kurwase county Nairobi korokana kwe murungani mono anaso konyara goteba buna nigo obonjoria abwanyara koengera asenseme yuna gotebuna ambabete gwikirania boncherere bwabo asenchire bwonete kubwata kana abantu abange niko bonchokerete ko lebinto kurwa senseme ya China Square eyo gotoka ime yo mucho Nairobi gontokereta bonchori abukanyara gokorokorobe ogotinde asenseme yo kaira nseme ya China Square gosie kwa sege kabono niko chinga kichibono omuwaziri yana kawotebuna obonchori bunyare ko iranda buna botambe obwacha kabene aseduke yo mu China eyo gotoka Chinsa mu Nairobi amanyikante buna China Square. Na boigo ubunyabyo botindi niko bakolekana litukoria lera se kenyerogia che Mungo ske gotoka se county ya Kericho okubona kwere abantu bana konyara ko bekubyara asenseme ya sogotoka na marwa atancheire yegotebekana buna abaingia bwegia tababere bakoenga maria ya senchire tabwendere tina ko banuri abantu bensemeyo egentokero ubunyabyo botindi gochaka gokolekana maiga yubunyabyo gokorubona bana abuni go bekubwara na niko batangire ategetsene kibanya nyimbo maiga yo gotoka ne chirita chiri busano cha marwa Chere aseke kurege tindi bono kia berege kuruero cha sabanto bonse ane kurase county ya Kericho buna bali bakwenga marwa tanchere mbachi kumukirege tambukirege tindi na kobe kwa biara. Tuko na maabusu hapa waine ambayo walipatikana wakishughulika na hii swala la kutengeneza pombe haramu. Wengine waliwahi kutoroka. Hii operation itaendelea mpaka tuhakikishe swala la pombe limeangamizwa katika hino jimbo la Kericho. Katika area hii pombe imekuwa kwa wingi na wamejaribu kufanya hiyo kazi, kufanya operation na kusanya pombe, lakini changamoto ya hapa unajua ni kazi ya pombe ambaye hainileti maendeleo hata kidogo. Hakuna maendeleo ambayo inaletwa. Tumejaribu kuhimiza, tumekaa kwa baraza, chief amekalia kwa baraza kuhimiza wale watu waachane na pombe, lakini wachache bado wanazidi kufanya hiyo kazi. Tulikuwa napandanga mboga. Sasa venye kiangazi katokea ndio nikaamua nikasema acha nitengeneze imepita niokolee watoto kwa shule. Omuwakili Kilifombe tamoni gabure serikali kane kubunango tegerere biro bya Kenya libagalyo kumukege tambokero nako babeka byara yani gagocha maiga ya Erkyo Mondi kobeku byara sengakia tebekante buna niga robetyo korobekana asoko konga kubogima nigo chinga keje Kilifombe tateberuna kiromo Kenya na bwato bosiboli bokurenkwana yaye na kokorokorobekana somolembe asamo chire serikali na gote yabuna mo Kenya ai bosiboli boisaine ekero bagendrete ku murunganiria igoro yo konga bobogima tere serikali ekomukege tambokero na kobeka bali bakorobekana kwa beka byara engana boigo ya mochi ukerage na Cliff Ombeta. Even I am hungry. Everybody else is hungry. The rain is affecting us. All of us are. When they come and say they want these things addressed or they are complaining about them, please do not stop them, because this is one of the reasons why you are in power. We tell you, allow us this space. If you want to silence your citizen not to complain about his hunger and food and everything, then where does it stop? Without being political in any way, the law is the law, let us follow it. The policemen must follow the law. They were told that they must stick by it. They do not have any other masters, they are independent. Stick to the law. Stop arresting people arbitrarily. Stop bullying people because you tend to think they are against one or the other person. That is where we need to draw the line.
Na maiga yumuriki weke makarere kia UDA Cleophas Malala kanyara kubori ema byonsi biribira somo boli wa Kenya Kwanza koneki munangocha biramu na karosie kiame kemoni gobono ebyama bya Kenya Kwanza bigendrete kure birengere ase bigendrete komerya mono ngani yo kibonga gane kiama kere kia National Congress gekora wana Musale Mudavadi nigobeso kina gotebuna mbali gochi kuwanchera na ebyama byonsi birensi yo mwabuli olyo Kenya Kwanza gochamo na karosie kiame kemoni gobune NC bate biribuna baroba gochi gotigara gwetinira buna NC nambali gochi kwelikia na koba ekiame kemonigo ba mentire buna soko bona babegete gati yabona Kenya Kwanza nigo kuarenge betenire kolende babwatse Kenya Kwanza anena so ikirani yamangana renge tobo choli na nigo eseiba begete era chikoera omwaka bwechiri bubere na 52 no yomo ase mwaka bwechiri bubere na 25 nomo ase bate biruna mbatigare bati betenirete bune kiama kia NC kama wana ANC kwa Kenya Kwanza tuko na agreement ambayo iko kwa Registrar of Political Parties. The agreement itaisha ama itakuwa expired 2026. Agreement ambayo inaonyesha ya kwamba we are equal partners in Kenya Kwanza coalition. Hakuna agreement ingine. Hiyo ingine ni roadside. Hizo ni propagandas. ANC it's there to stay na tutaendelea kufanya kazi kama chama cha ANC pamoja na vyama vingine ambavyo viko kwa Kenya Kwanza. Na tunataka tuanzishe recruitment drive, mass recruitment drive ambayo itafanyika Kenya mzima kuhamasisha watu kuingia kwa chama cha ANC, kujisajili na kukua members so that wale members ambao tuko nao karibu 2,000,000 tunataka wakue double, wakue 5,000,000. Tungependelea kwamba Musalia Mudavadi akae kidete akijua ya kwamba hapo mbele atadanganywa. Na hatutaki maneno ya kusema ya kwamba ati hatukueleza. Sisi kama wananchi tuko hapa chini na tunaona mbele. Tunajua ya kwamba ni hatari sana kuvunja hilo chama, hizo mavyama na kuingia katika chama moja. Hivyo ndivyo sababu tunajua kwamba hatutaki kurudi kwa enzi zile za chama kimoja. Kama tutakuwa tumeona ya kwamba hatuna kuridhika na hiyo hatua, tuko na vyama mingi ambaye wengine tunaweza kuelekezwa na tukue ndani ya hizo. Na bunenchire moyo kanyara gukora ogoitinyana kwa basibwa sichera ni gokubori gwa kwarure ko ne kibuna abantu kogayana baramanganande asebinyero kanyara gukora abasibwa bange kobe kwa sichera ni gego chama ga yogo tebekana buna chera ni go chiaroka no gotora abasibwa bange abande gotwara mu chama kama ke ayabonete kogayanwa ase ebinyoro bono ni go abanyakenyero kubwatera nenseme nyumba 10 amo nabantu bande babori ko ne kibuna manganare ngetino namare muhanyare gokwanirwa egenga eliko nyara gokora na gokeje gotinyana kwa basibwa ase chichera. There is no bigger punishment than denying an individual freedom. So being in prison is the biggest problem that you can cause to an individual. We want to correct, and the only way is to have alternative dispute resolutions. Mambo ya mashamba tunaongea nyumbani, si kwenda kotini. Kwa sababu shamba unaulizana na ndugu yako, ndugu na dada. So you sit down as a family, sort out the issue as a family. Musipelekane kotini, alafu mnaenda kujiaibisha pale. Sit down as a family, be able to sort out your issues before it even gets to the judge. Again, the priests have a role to play. When we come to church, if there is a dispute amongst us, na tunakuja kanisa moja, then why do we have to come pray on a Sunday and we cannot speak when we are out there? Na gotigana bone komiti ya bakego churobene rikunyara kurigera na kubwato kamalieta ya bali bagochia kunengi wa kochiko baba commissioner ige komiti yibono bene ye kabusi bebunga litukuria le rikunyara ko remero babegete asogo chikone kibunango chora baraba commissioner na goitia malieta bagochia sebunge komiti yu ni go yate abuna nero begete mirubiri sene rikone kibuna sogo chigoitia malieta liarata kerugo chiko baba commissioner ni go arabe yuburunge asabate beribuna mbali gochiko ikirani murubiri yu asenchene ndeyonsi yu wanche na babwati chionsi chibwendreta so kunyara goitia malieta ayibago chikogwatoka obosio bwebunge. And my name is Nelson Makanda, representing the IRCK, Interreligious Council of Kenya. And as you know, that you have seen, and from the names we have said, we sit in this panel by virtue of representation as required by the Act of Parliament that was recently put in motion
by Parliament and signed by the President. And so we represent the institutions that are required by that Act of Parliament. So in terms of our being here, we are here because of that representation. Number two is to say that we have a mandate before us. And this mandate is to be able to invite applications from suitable candidates who give us their applications. We shall then thereupon interview those candidates, applicants, and investigate around them and come up with a list of nominees. This list of nominees will be forwarded to the appointing authority, who will then pick from those from that list and appoint, and then the due process will be put in place. They will go through Parliament, and once they are approved, they will be gazetted as the commissioners. Allow me to say nago tigana yibonu monchu moligere tumulekere Chinsa mochinda lyagendetse gokolekana ni gobono University ya Meru ya Siekiru asegeka kubwatikana no kurobekana gwakolekana litukulia lero ase university yo aborokiwe university yo nigo bakorokorobekana no gotindi ase litukulia lero nakorera gosamba kigali nabo gosieka ebara ya Meru Meru maua kubwatikana ne libona omo vice chancellor wa university yo Professor Roman Odhiambo abeteretu kogenda omutimoko mokeni gochinga kicha borokyo ubaka baganitikumanya nasiki mu vice chancellor wa university yo abetereti gwe kogenda omutimoko nakoirero korobekana gokolekana lituko lyale no nabo kolenga no moyega konyoro orobeli gubo kubekero chigutwa litukule juma mosi nigo bono uteneni gubene na moyego yo toligochia gokolekana egerekeria borokyo batigara kwe murungania aswasamba kigali nagosieke bara ya Meru mahua ekerokeli na banyimba baikenseme yo konyara gotoria aliyabaka okolekana ase ensemeyo. Otigana yibono mwancho muligereria tunyale kumurekera yande aliyabaka okolekana kurwa se Chinsa mochinde una tokumanyigwa nabaliki baito kurwa Chinsa mecho ntanyare kokumanya asenchira yobo ikirano abanyimbo kurwa asensemo ya langata nigo bagendrete bene nobotuki boime asoko nyara ko tuka nakikonyare kanu munyanyimbo yo mokore emiremo asensemeyo abaga kumuitsa omusanyo ye omonyaruka na magaya yo kumuite yamatemenye tange na sare ekero munyanyimbo yo aimo kigetambukiro na kwerasa nigote bakanu munyanyimbo yo arenge gasi obutuko bwo kirero magayo kase gasi ni gasa bali bagana gotebuna egentonkere bire asenyumba yaye ekeragendo ro na konyara kumuita onyaruka oso muiseke uyubane gotebakana ko musanyo ye na kumuite yamatemenye tange ne nyumba yaye omori yo munyanyimbo yo ni gobono nererasa na gokwabwo wekiraboni gatira manyekana inkira makweria yo konyara okolekana munyanyimbo kurenseme ya langata ni gobagendrete nobutuki. Vile ninajua huyu kijana si ati akili yake sio timamu, ni mtu mwenye ana akili timamu na maongeo yake sio ya haraka. Hata akiwa kwa ameketi na watu anakaa tu kimya tu. So uwezi jua mtu amefika kwa jambo gani ndiye akafika kwa mambo kama hiyo. Tunaambiwa waliongea kidogo na wenzake hapa na akasema kwamba maisha ya watu watatu imo hatarini na atachukua maisha yao kila wakati mfupi. Yeye inasemekana kwamba kwa muda wa miezi chache zilizopita amekuwa akisosana sana na mkewe na mchumba wake na hatuelewi ni kama alikuwa na shida za kifamilia ama za ndoa, manake tunaambiwa pia aliachana na mkewe nyumbani. Muligiri bona soro boti runda terongiro mutumoko moke kolenda sensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital bari babwatokire ngana yabo omaikom zalendo niko bona kurwa sensemeri ya Facebook live ndo cha kwanere amangana arenge tumubunga zaili janda asabo igo ate birebuna goika anya manganonse nya rekoligere ligwa nabo igo gabori ESCC koligereria bari bakolete amamocho okinye Dismas igate birebuna osomi wa mange ane kurwa se oroboti ruaba
kurwa ase embe ngati ya bari baganda tukubwatia nabagona Teresa Kimto ekero baganda tukubwatia mesa ya mangana maya Chinsa chigabono chiabono margoba ngendo mutumoko mokomo chumurinyo ara macho ngana sentunde ya kabere ekana chokosanga mange kolende bono kumwaligania Victor Sultan umwana wo bankurwa sensemende ye studio atomanya mange anamangana rengete chigosera atovina kimani saba na kibinto bya rengeri tuko ndigoro. Mwana Vincent Onyancha korwa sensemende yo studio mwancho marili yango kwale nyanko manyali agenderete kokoreka anene korwa CBT byaito korwa Victor Sultan no ibo bangito chakere asegetikia Gusii stadium asubwa seke mineno kia Mozart Bet Cup knockout kia gosaretigwe timu ya Mofa na baige timu ya KCB kosoria se ligi ya KPL usokenya Premier League cha gosaretie na boigogo akana isike timu ya KCB ekaya kaisiko timu ya Mofa kura Chinsa mocha Kisumu aseko yaka egolia ya mo serige na liesegero gukwa na maiga ya gosori yo mukocha gwe timu ya Mofa nigo agokerete egosori ya oragetigwe na bamurabaye anene kurigereri una timu eyo ya Mofa nigo ya beire inse metinyi tatoyoka boigo ebwate abagosoria abakekigima Imekuwa ilikuwa mbaya ubao kwanza vichi ndio challenge kubwa alafu kijana wadogo tunajaribu team kuna 3 months watu wamefurahisha vizuri sana so ilikuwa ni game ya kujijenga na kiaka nzuri. The report of the team ni wale wamaliza form 4 last year. Most of them is 17 so kwa wachezaji senior team kama wawili pekee yake. Sema ayo mokocha gwe timu ya KCB nigo agokerete obogosori obo muteba buna obo bwibu aboni ngo bwarengwe obwengencho kyagera ebujabwe gosori ya knockout no bobwe nabago nigo abaete abakirete koko abakibe timu ya Mofa FC nga egosori abonengia abago bachikobe komokia na obaranyali bagali gosoa seligiria ya EPL. Imekuwa ngumu ukiangalia timu tumecheza nayo, ilikuwa timu na vijana chipukizi wametupatia muda mgumu sana, but all in all kwa knockout kupata win is the most important thing. So saa hizi tunajaribu tu twende tupumzike alafu tutafikiria hiyo mechi nyingine baadaye. Kwa mechi za knockout kitu muhimu ni ushindi. So tulipopata bao tukaweza control game baada ya kupata bao mpaka dakika ya mwisho, but unaona pia hao vijana tumecheza nao ni vijana wazuri, wako na good players, so haikuwa rahisi kwetu hata ingawaje sisi ni timu iko Premier League. So nafikiri ni hongera kwa timu ile tumecheza nayo, wamecheza vizuri na wakienda. Wanchomoligeria engwana ya coach Otieno bwe timu ya KCB ni wayalengenga baise kobeko mukia abara nyore ali bagalia goswa se ligi ya Kenya Premier League.